Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye irangwa n'intambara za hato na hato kuva mu myaka ya za 90 kugeza magingo aya. Igice cy'uburasirazuba bwa Kongo nicyo gifite umwihariko kurenza ahandi wo kurangwa n'ibikorwa bihungabanya umutekano, aho kibarizwamo imitwe yitwaje intwaro myinshi binatuma abaturage batuye icyo gice bahora mu buhunzi. Muri iki gice ni naho habarizwa umutwe witwa Mouvement du 23 Mars uzwi cyane nka M23. Uyu mutwe wadutse muri za 2012 watangiranye imbaraga nyinshi kurenza indi mitwe yari muri ako gace ndetse yigarura ibice by'uburasirazuba. Ishegesha mu buryo bukomeye ingabo za leta byaje no gutuma ifata umujyi wa Goma ari wo murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu mwaka wa 2013 waje gutsindwa uvanwa mu bice byose bari bafashe bigizwemo uruhare n'ingabo z'umuryango w'abibumbye binyuze mu mutwe wawo wihariye wo gutabara Brigade d'Intervention cyangwa se Intervention Brigade. Hari mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2013. Mu bihe byose bitandukanye M23 yagiye irwana na leta ya Kongo, ni nayo yikomaga u Rwanda irushinja gufasha uwo mutwe, ibirego leta y'u Rwanda itahwemye kwamaganira kure. M23 yavutse ite? Kuki leta ya Kongo ihora ishaka gusanisha u Rwanda na M23? Ko M23 muri 2013 yari yatsinzwe yagarutse ite? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Iyi ni Mitali News, ari Museveni niwe wateguye ikiganiro, ariko mugiye kucyumva mu ijwi ryanjye Rakimurekeza. Pale confirm hiyo. Kaomba pige pale. Nakutana kuna na kabje baka. Ndio. Alirute nawe. Bora aliruka sasa nenda usini na amekimbia. Akatata amezifa pale. Alirute wese. Wese aragiye. Amepata mtabakuni kabisa. General Laurent Nkunda wari umusirikare mu nyeshyamba za RCD Goma nyuma y'intambara ya Kongo ya kabiri yahawe umwanya mu gisirikare cya leta Rawanga. Muri 2004 Nkunda yagabye igitero i Bukavu ndetse anagaba ikindi Goma muri 2006. Ibi byatumye leta ijya ku gitutu mu kukigabanya. Yahaye Nkunda umwanya wo kuyobora brigade ya gatanu aho kubi ya kabiri yari asanganywe mu ntangiriro za 2007. Aha ni nyuma gato yuko uyu mugabo kwa 30 kuza 2006 yari yamaze gutangaza ko umutwe ayoboye witwa Congrès National de Défense du Peuple CNDP. Gusa ibi ntago byatanze umusaruro kuko nubundi ugushyyamirana hagati y'ingabo za Nkunda yarewe n'iza leta byakomeje mu bihe bigiye bitandukanye. Mu ntangiriro za Mutarama 9 General Bosco Ntaganda wari umuyobozi muri CNDP yatangaje ko ari we muyobozi mushya wa CNDP asimbuye General Laurent Nkunda waje gufatirwa mu Rwanda ku 22 Mutarama 9 ahunga ndetse n'ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo zitangaza ko zasabye abarwanyi be gushyira intwaro hasi. General Bosco Ntaganda wari umaze gufata inkoni y'ubutware yo kuyobora CNDP yahise yemera kuvanga ingabo n'iza leta. Ku 23/9 CNDP yasinyanye amasezerano na leta ya Kongo yo guhagarika imirwano ndetse bemeranya ko CNDP ihinduka ishyaka rya politiki, leta nayo ikarikura imfungwa zayo. Aya masezerano ntago yaje kubahirizwa maze muri 2012 havuka umutwe wese M23. Iri zina rikaba rikomoka ku itariki CNDP yasinyeho amasezerano yo guhagarika intambara ariyo 23 z'ukwezi kwa 3/9. M23 biravutse iyo na Ntaganda ku itariki ya 4 Gicurasi 2012 nibwo byamenyekanye ko uwari koloneli icyo gihe ari we Makenga nawe yamaze kwinga kuri M23 dore ko yarasanzwe ari nimero ya kabiri inyuma ya Ntaganda muri CNDP. Mu kwezi kwakurikiye M23 yafashe Bunagana ikurikirwa na Rucuru bidatinze nta mugenga na Rubare biragenda. Aha M23 yarimo yigarurira uduce mu buryo bworoshye ari nako ingabo za leta zikizwa n'amaguru. Itariki 10 z'ukwezi kwa 12 M23 ari mu birometero 40 igana Goma. Mu kwezi kwa 11 Kibumba yarafashwe. Aha M23 yarebaga mu mujyi wa Goma. Ingabo za Loni zatangazaga ko M23 iri kurwana mu buryo budasanzwe ndetse ifite n'ibikoresho bihambaye birimo n'ibiri mu ijoro no mu ijoro night vision. Ariko itariki ya 18 Ugushyingo ya 12 ab'inkwakozi bari batangiye gusohoka mu mujyi wa Goma kuko M23 yari mu marembo yayo. Guverineri wa Kivu ya ruguru yafashe ubwato ahunga Goma agana muri Kivu y'Epfo. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 2012 nibwo M23 yinjiye mu mujyi wa Goma ifata ikibuga cy'indege cyaho, ifata Sake maze ingabo za leta ziyambura impuzankano za gisirikare zihunga umujyi wa Goma ubundi M23 itangaza ko yafashe Goma. Nyuma yo gufata Goma ibintu byari bimaze kuba amayobera, ibihugu bitandukanye birahaguruka hashakishwa icyakorwa ngo M23 ibe yarekura Goma ndetse hagarike n'imirwano. Ibihugu by'u Rwanda na Uganda byafashe ya mbere bisa M23 kuva muri Goma igasubira mu birindiro byayo bya mbere ari nako byaje kugenda mu kuza 2012.
M23 Goma isura imisozi ya Shanzu na Runyoni. Mu kwezi kwa kabiri zabyaye amahari, M23 batangira gusubiranamo bivuye ku kutumvikana ku bijyanye n'uburyo bazasinya amasezerano y'amahoro. Sultan Makenga atangaza ko yirukanye Bishop Runiga wari umuyobozi wa M23 ishami rya politiki, ndetse ahita aba umuyobozi waryo by'agateganyo. Kuwa 18 Werurwe 2013 mu buryo bwatunguye benshi, wari umuyobozi wa M23 General Bosco Ntaganda yitanze muri ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda, ahita asaba kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rurirahe mu Buholandi. Muri Gicurasi 2013 M23 ya Makenga yo yongeye kugaba ibitero kuri Goma, gusa noneho amazi ntago yarakiri yayandi kuko akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi kafashe umwanzuro ko MONUSCO yakoresha umutwe ushinzwe gutabara aho rukomeye, Brigade d'Intervention. Aha niho ingabo zihariye za Tanzania, Malawi na Afrika y'Epfo n'ibikoresho bihambaye bateye M23 bafatanyije n'ingabo za leta, barayihabye barayizahaza bikomeye, ari nako yamburwa ibice yari ifite. Mu kwezi kwa 11 na 13 ingabo za leta zari ziyobowe na Colonel Mamadundara nibwo zafashe Shanzu na Runyoni, ahantu hanyuma M23 ari isigaranye. Abarwanyi bamwe bari bawe na Makenga bahungiye muri Uganda, ikindi gice cyo ku ruhande rwa Runiga gihungira mu Rwanda. Mu Kuboza wa 2013 hasinywe amasezerano hagati ya M23 ishami rya politiki na leta ya Kinshasa agamije gushyira iherezo ku ntambara yabo bombi. Leta ya Kongo ntacyo yakoze, maze abarwanyi ba M23 barangajwe imbere na Makenga nyuma yo kurambirwa bacika inkambi barimo muri Uganda basubira Kongo bashyira ibirindiro ku musozi wa Mikendo. Gahoro gahoro bagiye bisuganya bashaka abandi barwanyi kugezaho mu kwezi kwa 5 uyu mwaka bateye ikigo cya gisirikare cya Rumangabo, bahakura intwaro nyinshi ari nazo zabafashije kwigarurira Bunagana mu kwezi kwa 5 tariki ya 13 mwaka 2022. Kuva kuri CNDP ya General Rankunda kugeza kuri M23 ya Makenga, nta na rimwe leta ya Kongo yahwemye kwiko mu Rwanda rushinja gufasha uwo mutwe utagiye yorohera iyo habaho gukozanyaho. Ariko se kubera icyo Rwanda iyo uvuze Rushuru, Shanzu, Runyoni, Bunagana, Karengera, nta Mugenga, Rubare n'ahandi umva ko ari amazina y'Ikinyarwanda, bivuze ko n'abahatuye bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Setu ntabwo ibi byapfuye kuza, ahubwo mu gihe hakatwaga imipaka mu gihe cy'ubukoroni kari akarere kari gasanzwe kari ku Rwanda gatuwe n'Abanyarwanda, bakase imipaka gashyirwa kuri Kongo Mbirigi. Abahatuye baba Abanyekongo Mbirigi ari nayo yaje guhindura izina iba Zaire, abahatuye bitwa Bazayirwa nayo yaje kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abahatuye bitwa Abakongomani uyu munsi. Abahatuye bagumanye ururimi rwabo ari rw'Ikinyarwanda nubwo ari Abanyekongo, Abakongomani. Aya ni amateka hari atahindurwa n'uwo ari we wese. Ariko mu mwaka wa 1990 ubwo RPF Rwanda Patriotic Front Inkotanyi yatangizaga urugamba rwo kubohora u Rwanda, abantu benshi bagiye bayiyungaho, yaba Ruhankunda, Ntaganda Bosco yewe na Makenga bose barwanye mu gisirikare cya Rwandan Patriotic Army. Nyuma yaho u Rwanda rubohorewe, jenoside yakorewe abatutsi gahagarara, abayikoraga bahungiye muri Zaire ya Mobutu Sese Seko ku Ngwendo wa Zabanga bahabwa ikaze, dore ko yari inshuti y'akadasoka ya Perezida Habyarimana Juvenal. Mazinera hamwe n'abahoze mu ngabo z'u Rwanda zatsinzwe exfar bakomereza ingenga bitekerezo ya jenoside, aho ndetse byanageze mu Bakongomani bavuga Ikinyarwanda ariko mu bwoko bw'abatutsi batangira kwicwa, abandi bahungira mu bihugu bitandukanye by'akarere. Mu gihe u Rwanda umutekano warwo rugeramiwe, byabaye ngombwa ko rwambuka rukurikirana umwanzi ku butaka yariho, ku bufatanye na Uganda ndetse n'indi mitwe yarimo Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda bo bari bageramiwe. Nabo bari babangamiwe n'interahamwe, batangije intambara yaje gukura Marshal Mobutu ku butegetsi, hajyaho Laurent Desire Kabila nawe waje gusimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila Kabange. Bose ntababashije gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro, ihohoterwa rya hato na hato ku Banyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Kimwe na FDLR yagiye igaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda muri bikwi byo mu Kinigise. Ibi ntago byigeze bitanga ituze ku Rwanda kuko umutekano warwo ashoboraga kujya mu kaga umwanya uwo ari wo wose. M23 ivuga ko irwana uburenganzira bw'Abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakomeza kugenda batotezwa bahohoterwa, itandukanye n'indi mitwe yindi ibarizwa muri Kongo yaba y'abene gihugu cyangwa y'abanyamahanga, kuko M23 ishyira igitutu kuri leta ifata uduce tumwe na tumwe, ndetse ahihuriye n'ingabo za leta hose zikubita inshuro. Ibi mu yandi magambo bishobora kugaragaza intege nke za leta mu maso ya benshi. Aha niho byorohera ubutegetsi bwa Kongo kuvuga ko buhanganye n'umutwe ufashwa n'u Rwanda. Iyi turufu yagiye yifashishwa n'abategetsi ba Kongo mu bihe bitandukanye, ndetse rimwe amahanga kanabiha umugisha
mu nyungu zabo zitandukanye. Nubwo leta y'u Rwanda akomeza kugenda ibyamagana ikavuga ko ibibazo bya M23 bireba abanyekongo mbere na mbere. Felix Antoine Tshisekedi Fashi ubwo yageraga ku butegetsi yari yatangiranye gahunda yo gushyira akadomo ku mutekano muke wabaye karande mu burasirazuba bw'igihugu cye, ndetse afitanye umubano mwiza n'u Rwanda. Byaje guhindura isura ubwo M23 wafataga Bunagana nawe yunga muri y'abamubanjirije avuga ko yatewe n'u Rwanda. Ku ikubitiro leta yahagaritse ingendo z'indege za Rwandair kuri Kongo, yewe n'amasezerano yose leta zombi zari zarasinyanye avuga ko ahagaritswe. Mu bihe bitandukanye leta ya Kongo yagiye ikora ibikorwa byashoboraga gukurura u Rwanda mu ntambara, gusa rubyitwaramo neza. Aha twavuga nk'ibisasu byagiye biterwa ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ntabakwibagirwa igikorwa cy'ubwiyahuzi cyakozwe n'umusirikare wa Kongo wambutse umupaka hariya Igoma uhuza Kongo n'u Rwanda Rubavu, yitwaje imbunda agatangira kurasa ku baturage n'inzego zishinzwe umutekano, nawe akaza kuhasiga gatwe. Ibi bikorwa byo gukwirakwiza amagambo y'urwango ku banyarwanda n'abavuga ikinyarwanda kandi bigakorwa n'abanyapolitiki bo ku rwego rwo hejuru mu bihe bitandukanye. Abanyapolitiki ba Kongo bagiye bavuga ko bifuza ko leta yabo itangiza intambara ku Rwanda, ibintu na Tshisekedi yavuze ko bishoboka. Avuga kuri ibi, Perezida Paul Kagame yagize ati: "Nge nibijya binyorohera kuvuga ku ntambara, nabibonye muri Financial Times, ariko genda kubwira ko bitanyorohera kandi sinihuta guteganya intambara cyangwa nyitegereze. Reka ibyo tubishyire ku ruhande. Impamvu twari murangura no guharanira ko ubwumvikane buke buhari bukemurwa binyuze mu bwumvikane bwa gishuti bitanyuze mu ntambara." Ku itariki ya 20 Ukwakira uyu mwaka, imirwano yarubuye mu buryo bwihuse kandi bukomeye. M23 irongera ifata ibice bitandukanye ihereye kuri Ntamugenga, Rubare, Rubengera na Kako mbere yo gufata Rushuru na Kiwanja. Kwa 21 Ukwakira 22 ifatwa rya Rushuru ryatumye Perezida wa Kongo ahita atumiza inama ya gisirikare y'igitaraganya idasanzwe yafatiwemo umwanzuro wo guha ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu, Bwana Ambassador Vincent Karega, amasaha 48 yo kuba yakivuyemo. Umwanzuro u Rwanda rwahise ruvuga ko rubabajwe nawo, ariko kandi rwibutsa Kongo ko ingabo zarwo ziryamiye amajanja mu kurinda ubusugire bw'igihugu kandi ko ibibera muri Kongo rubikurikiranira hafi, ndetse ko rutewe impungenge n'imikoranire ya FDL n'ingabo za leta FARDC. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union nayo kuwa 30 Ukwakira 2022 wasohoye itangazo rihuriweho na perezida wao Macky Sall uyobora Senegal ndetse na perezida wa komisiyo ya African Union Faki Mahamat, aho basabye impande zose guhita zihagarika imirwano. Abasabye ibice byose birebwa kuzitabira ibiganiro bya gatatu bizabera Nairobi, bikaba biteganyijwe kuva ku itariki ya 4 kugeza ku 12 Ugushyingo 2022. Itangazo ryakomeje rivuga kandi ko bashyigikiye inzira yatangirijwe i Rwanda muri Angola yo guhuza ibihugu by'u Rwanda na DRC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu guhosha umwuka mubi hagati yabyo. Bashimiye ndetse bashyigikira umuhate wa Perezida Joao Lourenço wa Angola wo guhuza ibihugu bivandimwe by'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Perezida Kagame nabinyuje ku rukuta rwe rwa Twitter mu rukerera rwo kuri uyu wa 31 Ukwakira 2022 yagize ati: "Mu masaha make nagiranye ibiganiro byiza n'umunyamabanga mukuru wa Loni ku makimbirano yo mu burasirazuba bwa RDC. Uburyo bwo kuyahosha no gukemura ibibazo mu mahoro bushingiye mu masezerano ya Nairobi, Rwanda, ndetse ku musanzu mpuzamahanga. Igisabwa ni ukwiyemeza kubishyira mu bikorwa." Hagati y'imirwano ikaba igikomeje, ndetse ari nako abaturage bakomeje guhunga uduce turi kuberamo imirwano, cyane cyane muri teritwari ya Rushuru. Mwakoze cyane kudukurikira. Amahoro n'amahirwe, tuzakomeza kubakurikiranira ibibera muri iki gihugu cy'abaturanyi muri Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwayo. Ciao. Ni ikiganiro Sisi Wenyewe gifite ibice bitatu. Vijana, urubyiruko rubibona rute? Ruhagaze hehe? Irya mukuru, inzobere, abakuze, impuguke zibibona ziti? Ese zihagaze hehe? Muri Top Press Review masangamo biravugwa, haravugwa iki, hagezweho iki? Mu byamamare, abanyapolitiki, ubukerarugendo, amateka, umuco, ubuzima, sinema, imikino n'indi myidagaduro. Dusure kuri YouTube channel Imitari TV, cyangwa mugasoma amakuru arambuye ku rubuga rwacu wa3.imitari.rwa. Sisi Wenyewe.